Okay. Sanibonani babukeli nabalandeli behlelo elibiza nge-Identical Force. Sila esiyabuswa Magistrate Court kuba khombisa kancane mfo lapha esiyabuzwa Dr. Jesse Moroka njengoba ithi kancane njengoba sila sikhuluma njengoba sila no baba ekungibabu Mahlangu ngibona nizile nomndeni wangapha la kwenzakala khona isehlakalo ekutheni bakwasindani bagcine balobe umntwana wabo ngenxa yomunye umndeni wenu, so bakwasindani abakaphatheki kahle neze begodi abakakujabuleli ukuloba kumntwana wabo and begodi nababona umndeni wangale uza okuningi khombisa bonyana nina mhlambe ninobudlalano obuhle nalo esokana lelo bekumuntu onjani begodi why nize ngokuningi nizomsupporta phezulu kwento ayenzileko embikana sithokoze ithuba ukuthi bekamuntu onyana ngeke ngikhulume khulu ngoba ukhulele kwadlawulala. Mina ngumrama mama umntwana kakhulwa mama ke firstborn ekhawuma ne and then ukuza kwethu la hayi ukuthi sizele ukuthi sizomsupporta ukuthi wenze into ehle, just sizokuzwa ukuthi umthetho udlala indima wayo ukufika phi, bambetha siphi isigwebo bambetha isigwebo kwenzakalani. Nathi sibhlungu silela nebakwasindani ngendlela umfowethu enze ngakho, alahlwe bezimi. Mina ngithi kulahlwe bezimi yimbi into ayenzileko for mina side lawo, and ngiyacabanga nomndeni ngoba nabo magogo bayile kwasindani nabo bayokulilisa, nabo bamangalela nabezwa ukuthi umntwana akadadwabo wendlini rempi, and then bakhumsana babusindani wada nina ngikhule nana anginakinga zange ngithumele umntwana uthenza into embi. Akekho umuntu omthumela ukuthi akwenze into embi, naye sekulahlwa bezimi bakhe wenza into embi. Sililele bakwasindani asikajameli ukuthi batsho sijamele umfowethu sithi urehe, sifuna ubona umthetho udlala indima, sinikele umthetho isikhathi siyathola. Ngamanye amagama uzama ungitshela ukuthi ukuba khona kwenu funa ukulalela ihlangothi elinye lakhe namkhana ukuthola ihlangothi elinye ukuthi mhlambe ngakwenzakaleni ukuze gcine la khona agcine abotshiwe. Sifuna ukuzwa ukuthi kuthome ngoba mina ngizikhulumele, mina ngingathi ngifuna ukuzwa ngoba nakenza into le mina bengekho bengisiphulukwana ngezwe ngifuna ukuthi umfowenu wenza isigeme siso kuba ngumrazana. Into lo yangiphatha kabuhlungu, bangithumela nami isithombe somsana lo bambuleleko ngambona ngiyamazi uvusi, angeke ngathi ngikhule naye mncane ngithole nabobutaka boVictor. So nje la sizokulalela nje ukuthi umthetho udlala indima dodu kuphi, and siyafisa umthetho udlala indima ubuphi isigwebo esifaneleyo. Ngiyajabula ukuzwa amagama afana nalawo ke. Ngizama ukuthi nabantu mhlambe nabanibonako bangathathi ukuthi mhlambe nina ukuba kwenu la ukuba against mhlambe nalo sele akhambile emhlabeni. Ukuba khona kwenu nizama ukuthi benifuna ukutholisisa begodi nithathe umthetho ukuthi umthetho awudlala indima ndokho enzama ukutsho kuhle lokho ke. Maye nase sithi silandelela inkulumo enye nasizwako ngapha laba ke legal aid ngoba bekungilabo bebamrepresenta thiwa batsho yena into bekayenza i-self defense ngesayidini lakhe naseleni ibongeko, mara batsho yena into bekayenza i-self defense ekulumeni yakhe. Kutsho ukuthi lokho ngikuzwisisa i-self defense phela uyenza tsho ukuthi ngendlela ngikuzwa ngakho futhi bekulini ukuthi yena bekazivikela ngamanye amagama lo abekazi yena bekazivikela maye lapha ngeke ngingene khulu bengekho mina ngazi. Mina thoma noyizwe ngikutshela akunamuntu mhlambe la ekhaya wonke umuntu uyazi ukuthi isokane esikhuluma ngale leli nami ngiyamazi ngawama amehlo nejuba bengekazaligadange. So umuntu omunye ohlala akhiphe amazinyo over usmile ukuthi uyahleka ngeke akudlule nasendleleni, and begodi kuyathiwa ukuthi akuna self defense ebekade yenziwa ngoba yena akusimuntu okuthiwa bathi uhlala nayo umntazana loya umuntu obekade amnikeza nawe nangakuthola endleleni izolina angeke akuchiye uyokuthatha ayokuchiya ekheni nomhladla nakho leyo. Mara ke kube buhlungu nasele bezwa nabo bathi kanti
uthome nini Kwenzekile. uvusa ukuthi azilwe nabantu or enze self defense ngoba nasi likhulunywa njalo ngoba yena akasekho akasakhona ukuzikhulumela mara thina esihlala hlangana naye simaziyo siyazibonyana nejuba nokuhamula kahamula nami ngimazalungile nakho-ke ekusithusako ingakho-ke umphakathi mina akhe ngitsho njalo ngiyathokoza khulu mani ukuzwa amagama anjengalawo ukuthi nokho nize nje ngokufuna ukuthola ukuthi isigwebo asitholako ngesinjani esimfaneleko ya nokho thina silindele esinye nesilo ya asina problem no siyathokoza ngithi manje sibathi isela libanjwa ngomthwalo ngithi yena into leyo uyenzile umoya uphumile so umthetho umele umthwese le bhege umele ayithwala akhambe nayo no uyibeke ukugcwala isandla ya ngiyathokoza akhe ngibuye ngitsho bonyana bakwethu ukuthi ukukhona kwabo njengoba babekhona la ngaphakathi akutsho bonyana bona ba-against nabakwasindani ngamanye amagama ngilokho abazama ukukutsho ukuthi nokho bakwasindani bathi ningabacali kumbor ningabazondi ngenxa yokuthi bona bebangekho nezange bathume okusalako umntwana wangikhaya and begodi abajami nakho lokho akwenzileko okumbi ukuba khona lapha begodi nala matsharhatshwarha baphetheko bayachaza ukuthi i-girlfriend yakhe ngiyo emthengeleko ukudla asazi i-girlfriend yakhe ngiyiphi ngiletha abantu oh okay no siyathokoza thokoza thina ahake ya no uyibeke ukuzwakala mzulu ikliya ngithi nokukhuleka noma ngikhamba mkhulu nizobe right nizayizwa nakho nangisakhuluma nalabo mndeni yeah